अहानबदा नसिगी मरोइबा पाउसिंग पिजरी पुंग खरगी खोंगसत्ता इम्फाल दा लाखिबा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ना प्रोजेक्ट निपान संगाबगा लोइना अतोपा प्रोजेक्ट मरीना उरे उयुंग तमलमले एनडीए सरकार ना अवांग नोंपोक लमदमदा अखन्नबा मिडियंग संगली हाइना प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ना मणिपुर की मियाम दा हाइख्रे अमदी प्राइम मिनिस्टर की खोंगसत लोइख्रबा मतुंग इम्फाल सिटी मनुंगदा सखंगदबा सिंगना युम अमदा बोंग लमसिंगदुना पोखाई हनख्रे खुरुमजरी टाइम्स ऑफ मणिपुर की नुबिदांगी पाउ मियंग ताबेरिबसिंगबु विद्यापति मेंगलबन तराम ओक्चरी अमदी पाउ संदोकना पिजरी पुंग खरगी खोंगसत्ता इम्फाल दा लाखिबा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ना प्रोजेक्ट निपान संगाबगा लोइना अतोप प्रोजेक्ट मरीना उरे उयुंग तमख्रे एनडीए सरकार ना अवांग नोंपोक भारत ता अखन्नबा मियंग थंबगा लोइना अनौबा इमा कैथेल अहुम साब याउना प्रोजेक्ट पे पाइखतननबा होटनरी हाइना भारत की प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ना लमदम असगी मियाम दा थाजबा पिरमले अमरोमदा चीफ मिनिस्टर एन बिरेन ना भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ना प्राइम मिनिस्टर हेक ओइरकपदगी लमदम असिदा अहुमलक सुबा खोंगसत ओइना ngasi लाक्लिबा असि लमदम असिग प्रजा सिंगबु नुंसीबदगी नि हाइखि लालौलोप सिंगी अथिंग अमदी सिक्योरिटी फोर्स न लौखतकिबा अकनबा सेक्शन थौरांग मखादा भारत की प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ngasi इम्फाल दा थुंगलकबगा लोइनना तोंगान तोंगानबा प्रोजेक्ट निपान संगाख्रे लोइनना अतोपा प्रोजेक्ट मरी अमना उरेप उयुंग तंगरे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ngasi नुमित युंगबा मतुंग पुंग 12 मिनिट 4 ताबा मतमदा अकनबा चार्टर फ्लाइट अमदा इम्फाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट ता थुंगलखि प्राइम मिनिस्टर ने इम्फाल एयरपोर्ट ता थुंगलबदा चीफ मिनिस्टर एन वीरेन बीजेपी मणिपुर प्रदेश की प्रेसिडेंट सु ओइरिबा राज्य सभा की एमपी केएसएस बाबानंदना लुसिंगबा टीम अमना हराउ तयामना ओखि एयरपोर्ट मिनिट 5 रोम लेरमलबा मतुंग पुंग 12 मिनिट 15 ताबा मतमदा वाई रोड ता प्राइम मिनिस्टर हप्ता कांगजेबुक तमना सतखि हप्ता कांगजेबुंगदा मियामना प्राइम मिनिस्टर बो हराउ तयामना ओखि थौरम अदुदा हानदगी इम्फाल दा थुंगलदुना लेरबा बीजेपी नेशनल जनरल सेक्रेटरी प्रहलाद पटेल चीफ मिनिस्टर एन वीरेन राज्य सभा की एमपी बाबानंदा डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर वाई जॉय कुमार स्पीकर खेमसान कैबिनेट मिनिस्टर सिंगना थौरम मपु ओइना सरुक याखि मणिपुर सरकार की माइकैदगी प्राइम मिनिस्टर दा कोयेट अमदी अतै खुदोन पोसिंग तमखि प्राइम मिनिस्टर संगागदबा तोंगान तोंगानबा प्रोजेक्ट सिंग अदुगी अतियनबा वीडियो अमसु मियाम द येंगनखि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ना हौनबी मतुंगिना स्विस की खुथांगदा डेडिकेशन टू द नेशन ऑफ 400 kV double circuit Silchar to Imphal line Danamanjuri University infrastructure development Kumalampa hockey stadium gi flood lighting amadi main stadium gi flood lighting ga loinana langsing asowada football gi astrotap ki ure uyungsu tamki loinana project nifan ICP more dolai thavi barrage project FCI's Godown Sombung Wafa water reservoir Siroi Khul ecotourism complex Thangan Surung integrated tourist destination Tupul amasung water supply scheme amadi GNB Lambui Sangakhi Center da sasan tawriba NDA sarkar na awang nokpok Bharat ta akhanaba miyeng thamduna lakli NDA na atenba sahi mari rom sasan tawrokpa asida aihak isamak awang nokpok ki state singda kunthra gi mathak ja satuna awat apasing yengsinduna lakli ngasi Manipur da anoba project nipan sangari ba asina Bharat su anoba mayol amada soidana purakpa ngamlagani Imphal East ki hafta kangjebungda pangthokkiba thoromaduda Prime Minister na makata na haiki anoba ima market ahum sananaba thorang leiri North East State singi oina kilometer listing ani changa sangba lambi semba loire Manipur gi su kilometer sahum sangba lambi semli Imphal Silchar railway gi line samna halaba matung Imphal yoroknaba thorang leire State asida helicopter service haudokli makata na helipad ching semgatnaba thorang tawragani ngasi sangariba ICP More asina international gi thakta achoba mayol ama purakpa ngamlagani ukul amasung sursambur da su buffer reservoir linkatuna praja singda afaba ising piba ngamlagani 2035 fawgi manung dadi praja lakaya da afaba ising pithaknaba fandam thamli mahangna makata na haiki Manipur yauna awangnopa Bharat ta saukha thaurangi thabak kaya paikhatpa ngamliba asi Prime Minister Office ta pragati haina mingthonba monitoring cell ama hangdoktuna awat apasing yengsilalaba matungda miyamgi wakat tabagi mahinani
Chief Minister N Viren state asida Chief Minister oirakpadagi go to village amadi go to hills haina mingthonba program sing paikhatuna praja sing unaba amasung wakat tabana lamdam asida anoba mayolama purakpa loinana ban blockade leitaba lamdam ohelakpa asi apenba poi bharat ki manungda state asina sanare kaya puthokpa asi yengduna India sakarna su sports ki lamda akhanaba mieng thamli haiki चाहे केंद्र की सरकार हो या फिर मणिपुर में वीरेंद्र सिंह जी की सरकार, हमारा विजन है सबका साथ सबका विकास। विकास से कोई भी जन, कोई भी क्षेत्र ना छूटे, इस पर जोर दिया जा रहा है। गो टू हिल्स और गो टू विलेज जैसे प्रोग्राम के तहत यहाँ की राज्य सरकार दूर दराज के इलाकों तक पहुंच रही, जन भागीदारों को सरकारी योजनाओं का हिस्सा बनाने के प्रयास सराहनीय। यही कारण है कि आज मणिपुर बंद और ब्लॉकेड के दौर से बाहर निकलकर आशाओं और आकांक्षाओं को पूरा करने में जुटा है। ये दृश्य इसका साक्षी है, ये दिखाता है। साथियों, विकास के लिए शांति और बेहतर कानून व्यवस्था की जरूरत तो होती ही है, कनेक्टिविटी भी उतनी ही आवश्यक है। और इसलिए हम ट्रांसफॉर्मेशन बाय ट्रांसपोर्टेशन इस विजन पर काम कर रहे हैं। थौरमदुदा सरुक याखेबा Chief Minister N Virenna Bharat ki Prime Minister Narendra Modi na ngasi ahumlak suba oina state asida lagriba si lamdam asigi miyamgi laibak phavani mahangna English ani tramari dagi Indian lusingba sarkar hek lakpaga North East ki state khodimakta sattaba yaude state asida hanjin lagriba si state asigi praja miyambu thamoi singna nungsi haibadu utpani Congress Sakarna sahi tara mangada tauramdaba thabak India Sakarna tha mangagi manungda thabakta onthokani haina praja singda pikeba thajaba du ngasidi thabakta onthokle North East state singi lambi thongi fivam phagal halle Modi government lakting mamangda lamdam asida foreign tourist saurangna chawanga rom khak laklamba adu haujikti lising mari gi mathakta lakle lamdam asi ban blockade leitaba lamdam haibadu ohelle sing amasung tam anigi marakta afaba mari thamle chatpa yaramdaba Imphal Ziri lambi hauji chatpa yare helicopter service haudogle Ayushman Bharat ki makhada lairaba singda lupa lakh mangagi layeng bagi khudong saba pire CMIST ki makhada lairaba paja sing layeng bada lupa lakh ani ki khudong saba pire haiki Chief Minister na makhata na haike bada state asida nupi ki sakti hengal halle fast track court लिंखले निसागी मायुक्ता खोंथांग कया लोखले निसाला लोनबद सेनब पुलिस MLA फादुना दंडी फिरे पुलिस अमसुंग प्रजा अनि की मरक्ता अफवा मरी थंबा ngamle Imphal City da law and order की कंट्रोल तौरे नुमिदांगी ओइबा पुंसी लहनबा ngamle हाइखे जी लंबी असमाने सब यार अपना लास्ट 15 इयर्स था हेलीकॉप्टर सर्विस ले रहा लायर मशीन ने कशी आयुष्मान भारत की निंदा आयुष्मान भारत की लाख मगा लायर मशीन निंदा लायर ने पीडी से हार पीरमरा चीफ मिनिस्टर के हक से के चंबांग लांगानी ने पीडी से हार पीरमरा these are the views I know it पलरोय सांगरे खुंगम ने सब लगा सबके साथ सबके विकास अदुबा ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर की घर जाके भेली में बस्ती में जाके हम लोग गैस दे रहा है पाइप कनेक्शन अब ये मई की कनेक्शन अनावरी कार्ड सर्टिफिकेट गो टू विलेज आपको ये आउट ऑफ 2700 सेंसस विलेज की मनुंगा कोई 2630 है ना कोई गवर्नमेंट हो रहे डायरेक्ट तंबंग मंदबा ड्रॉप आउट सर्विस का कोई मिंसल है बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ रुपी मसला से रुपी वदु प्राइम मिनिस्टर के तो मवाखा लॉन्च support rupi singo pibam phadan dem ne haiba koi thabak loina government sinu bulle DC ke ano SP ke ano tara loi Manipur is the top most migrant countries in the import business
Manipur da sahi khara asida yamna awon ba lagle amasung anoba Manipur gi en berena khogi lusing ba sakara asina Manipur praja jingi demakta tongan ba scheme kaya paikhalamba asima Prime Minister na thagalamba phongdokhe cameraman Sarsan dagaloina paudam jariba Nabukuma Khawpam Times of Manipur hafta kangjebung ngasi Prime Minister Narendra Modi ki khongsat kamari leinana korkom yauna lanolup singna general strike amadi total shutdown kawkhrabasu lamdam asal leiriba passenger puba gari sing mahosagum gari sengadabani natrabadi gari ki license kakkani haina transport department na ngarang cherol ama thoktuna khangan khrabasu ngasi passenger puba gari sing chena khide ajumoinamak tongan ba kendra singdagi reserve oina Prime Minister okpagi thoram saruk yana ba miyoi kaya imphal tamna purakpa gari sing de senki gari sing aduda BJP gi thambal yekpa firal sing su thetki Amaromda Imphal ki Khairamban Kaithel yauna atai district headquarters singda lairiba Kaithel sing ayambana kanakhide dukan sing thong lonaki adumoinamak Imphal gi nagamapal paringi footpath singda Kaithel phambi kharamakhaidi mahosagum potchai yonki potchai amadi mana masingi mamaldi mamangi nimit singdagi hengatna yonki adumoinamak pot leiba migi changdi hanthaki International Border Town Moreda Lam Ekar Kuntragani Pan Park Sauba Mafam the Lupa Crore Marfutara Changna Sakiba ICP ngasi Bharat ki Prime Minister Narendra Modi na Hapta Kangzaibungda tongan project teret ka loinana sanga khraba matungda More ki ICP complex da su haunabi matungina sangabagi thoram pangthokre tongan ba natyu oiba jagoi isai kayana thoram aduda Land Port Authority of India ke member Akhil Saxena Technopal DC Heights Rupachandra Nifuga Ngakpigani Nifuga Humdoi Subai AR CEO Summit Suit Amadi Technopal SP Dr. S. Ibom Chana Dice member sing oina saruk yaki Thauram aduda Land Port Authority of India ge official singna ICP gi maramda miyam da sugaina khanganki More town da khundariba tongan ba khul singdagi luchingba sing amadi miyam na thauram aduda saruk yaki Paugi marak thana break amatang lawzari mananang nupa dubu mayamana yapote lobu chakhraba natro chakrima aduidi cha injang du loisanaba tawrodana bishondu butot polorabadi injangi di thawraga lorabane adu ima dukandagi bishondu go machanduga leibirogera hoi ima lobirurake bungo besolamaga masalamaga dapi ne Kanglipagi spices industry ki production lobby road iram nang ki posu ere pojan ju yaw tre chang sok tre adoi ne KSI na hogi ba sei try panji da pusoi ba production yang razan ginger powder chili powder turmeric powder cinnamon powder mithi jira powder amadi hairi bo loinana sa masal amadi machalla powwa mayang manada ba packaging system so oraba Manipur da yanan boina spices industry da ISO 9001 2008 amadi ISO 9001-2015 phangmada natana trademark su registration tawraba KSI gi product tam sizinabiu sina khwai de hena pharena boni na pire imni ima KSI gi product sidi yam phabani First All Manipur Men's Open Imoinu Lamsang Lamjel 2019 under the guidance of Athletic Association of Manipur organized by Irat Thogaluf Itholuf will be held on 18 January 2019 at SWC Hairangoitong Imphal West. First, second, third prizes will be rupees 20,000, 15,000 and 10,000 with trophy and certificates. Consolation prizes from 4 to 10 position will be 1,000 each with certificate and gift. Last date of form submission 10 January 2019. Form available. Three Brothers Cafe, Head Office, Itholop, Hairangoitong Kaithel. Head Office, Athletic Association Manipur, Polo Ground Maning. Kumar Variety Store, opposite Singjamai Supermarket, KD & Sons Enterprises, Andro Parking. DAF, Kaisampat Junction. Anicare Veterinary Clinic, Khonang Anikarak. AR Mobile Soft, Lilong Bazar. And Pangambum Dukan, P. Chetun, Kongo Bazar. The first 300 players who submitted registration form will be selected for the Lamjel. Manipur da ihan hanba oina healthcare products singi fangfam diagnosed instruments healthcare system. Office Khoyathong Nagamapal Road Imphal 795001
Branch Office, Lalambung Makhong, Rims Road near Syndicate Bank, Imphal 795001. Complete range star surgical instruments, hospital equipments, OT lights and tables, autoclaves, rehabilitation aids, hospital consumables, healthcare products, diagnostic reagents, hearing aids, blood glucometer, digital BP monitor, air mattress, nebulizer na chingba singi oina New Year gi 20 to 25% discount pizari. Terms and conditions apply. Hena kupamarol gidamak contact tobirau 0385205690 amadi 7085776993. Ekhoigi email diagnoinst@gmail.com. Khudong chaba si manghan biganu Diagnomed Instruments Healthcare System. Break ki matungda pau makata na pizari chahi ama makhai gi mamang da UP da chingnangai oiba mong da lekhidraba Prabistan na mihat ka mari leina sem khiba PSC Mahiroi Lup Singh MSU SSUM AMS MSF Desam KSA Suk Nefis amadi Youth Forum for Protection of Human Rights ka punna khusam na dunang ngasi uripok achom lekai da leiba Prabistan namgi pokna pham lamdam da santi gi oiba wakat mi pham ama phamduna yaningda ba phongdokre wakat mi pham aduga mari leina PSC gi convener Laimayum Pisu Sarmana misi aduga mari leina wafam kya thamki Koina ngasi phamjari ba koigi yam silent ne phamjaba ribon ki raga phamjaba si koi ngasi ka thana sahi amaga tha mari changjalakpa misi asi ngasi pawda UP saka amadi Manipur government na misi sigi mari leina ba likhun thi dobina da thawang logdabagi mami me yam chawna taba sida ngasi prime minister lapka mari leina na koi misi asi sumba puthokpiu haina koi ngasi sit-in process sinjalang jabani Bharat ki Prime Minister Narendra Modi na ngasi Imphal da lakringai mamang da security force na akan ba section thaurang kaya laukhat khibagi mahina PM na Imphal da leiringai manung da thoning da ba thodok amata thokhidaba leirabasu PM na Imphal thadokraba matung section thaurang gi thabak pungho hobaka chap manakhre ngasi nimidang pung manga ga minute ni furom taba matamda Imphal West Police Station gi Manung Chanba ya school police lenda laiba yum amada sakhang daba singna bom langsinduna pokhai hankre thodok asigi matang da tom TV na phangba paugi matung inadi sakhang daba singna bom langsinduna pokhai hankhibagi thodok adu laikai adu da laiba yumnam basanta chahi yankhai ga taruk apokpa laikhidraba ibotombi koba karbar tawa mioi amagi mayum da thokhibani bom pokhai khibagi thodok adu da mioi amata asok apan yawkhide thodok adu thokle haibagi pau phangbadagi thodok thokpham da police ki kangbu sangsin Duna Tizin Humzin Bagi Tabak Sataki, Bom Pokai from Adumaktada, ID plan Taubo, Oigani Haina Chingnaba, Semen Bora Ama, Tegnarak Badaki Makata, Bom expert ki Kangbu Amana, Tizin Humzin Bagi Tabak Satari. Imphal da Pung Karagi Kongsata, Laklam Duna Tongan project Nipan Sangaramba Amadi project Marin Urep Uyum Tanglam Lamba Matung, Imphal dagi Silchar Tamna Chatkiba, Prime Minister Narendra Modi na Silchar Tunglabada, Miyam na Silchar da Citizenship Amendment Bill listing ni Taratur ki Mayokta, Chara Henduna Kongjang Sangsin Kre, Silchar gi VIP Road, Modhupur Poinda, Sangsin Kiba Kongjang Aduda Assam Indigenous People Protection Committee, KMSS, MYFA, AMMYF, MDC, AIPPC, Tea Garden Cell, ISYFA, Namasudra Parisat, Amadi, Tongan ba lupsing na saruk yaki, Kongjang adu da saruk yaki ba AIPPC gi, President Monmohan Barmana, Center Government na Citizenship Amendment Bill listing ni tarataruk, pass taw na bahot na riba asi, yaning de bill asi Assam da lay riba, Indigenous People singi, mayok teni hai na hai ki. आने वाला दिन में वो पूरा सिचुएशन क्या होगा वो लोग को पता चल जाएगा का आसाम का आदमी लोग को क्या समझता है सेंट्रल गवर्नमेंट वो लोग पता नहीं है आज मोदी सिलचर में आ रहा है उसको हम बोलना चाहते हैं वो क्या बांग्लादेशी लोग को चाहते हैं ना आसाम का इंडिजिनियस लोग को चाहते हैं किसका वोट चाहते हैं ये हम लोग ये हंगर स्ट्राइक करके उसको सतर्क करना दे रहा है Nagaland ki apunba yumthong gi chada nifu gi sangde LPG phangana na ba thorangda Union Petroleum and Natural Gas Ministry da Pradhan Mantri Ujwala Yojana gi ani suba phase hangdokre
प्रधानमंत्री उजाला योजना असि लमदम असिदा सिंग कोल अमसुंग संथीदा डोमेस्टिक फ्यूल ओइना सिजनरिबा नुपी अमदी आंगांग सिंगी हक्सेलगी फिबम फना थमनबा पांडमदा पाइखटपा थौरांग अमनी स्कीम असि लिसिंगनिगा 13 की मेगी तांग अमदा उत्तर प्रदेश की बारेलीदा हौदोखिबनी अमनी नागालैंडना लिसिंगनिगा 13 की मेगी तांग 38 दा हौदोखी अमुका हन्ना ब्रेक अमतंग लौजरी मचलगी सासेनबा प्रोडक्ट सिंगदगी चेक्सिनबियु कंगलाइपाक स्पाइसेस इंडस्ट्री न पुथोकपा मचलगी अतोपा मानबा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट अमत लैजदे KSI न पुथोकपा मचलगी असेंगबा प्रोडक्ट सिंग असबु खंगनबगिदमक पैकेजिंग दा KSI लोगो कंगलाइपाक स्पाइसेस इंडस्ट्री याउबरा हैना चेक तोबियु अमसुंग पैकेजिंग दा ISO 9001-2008 और ISO 9001 और 2015 असि याउबरा हैना चेक तोबियु ललामुंग मखोंग तखेलमम लेकाई रिम्स रोड फैक्ट्री थांगोइबन सिनाम लेकाई हैना थारी बसि नत्तबा अतोपा अमता मचलगी असेंगबा प्रोडक्ट नत्ते सासिनबा अमसुंग मालहनबा सिंगदगी चेक्सिनबियु हेना कुपा मरोल खंगनबा लेंसिनबिरउ मचल कंगलाइपाक स्पाइसेस इंडस्ट्री ललामुंग मखोंग तखेलमम लेकाई रिम्स रोड फैक्ट्री थांगोइबन सिनाम लेकाई नियर लमफे लंपाक नत्रगा लॉगइन तोबियु www.machalspices.com और facebook/machalspices नत्रगा ईमेल तोबिरउ info@machalspices.com Parents and Principal Meet 2019. Welcome to all for the Parents and Principal Meet 2019 organized by Quantum University, Roorkee, Uttarakhand. In association with HR Group Career Info Solution, New Chekon on 5th January 2019 at Career Info Solution, New Chekon. For further information, please do contact Career Info Solution 700-5787-546. Admission open. Little House Preschool, Singjamai Sograkpam Laikai. Admission open for 2019-2020 session. Facilities available. Day boarding, real life activity based teaching. Student teacher ratio for pre-nursery 6:1. Nursery to class 1 24:1. For more information, please contact 8787773218. ब्रेक की मतुंगना पाउ मखाता न पिजरी इम्फाल दगी किलोमीटर 100 चटलगा लैबा टेक्नोबल डिस्ट्रिक्ट की मनुंग सनबा एन सतंग खुलदा सलाई होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड ना स्कूल यावना कम्युनिटी बेस्ड टूरिज्म पाइखतनबा मफम मदुदा ngarang hakthengna chatuna yengsinkhre khongsat aduda luchingkhiba khulda salai holding private limited ki chairman narengbam samarjit na nongpok thong hanglakpada yamna maru oigadoriba en satang khul asida hojik oiramliba phibam asi pukning sokningai ni khul asigi akoibada leiriba khunjasing gi yengduna school ama sagatpaga loinana chawkhat thaurangi thabak kaya amasu makhata na pakhat khigani haiki khul ase aduki matek ekoi gi di another opportunity ama ekoi gi magi eastern corridor gi oina ekoi north eastern corridor gi oina thong hangtokpa matamda baidigi maru oiba another option ama oirakadaba magi business ki trading da amadi magi peoples to peoples ki relationship sagalak matamda adugundaba another opportunity ama oiraknabagidamaka yamna paidigi apam chaba adugumba shorgi magi adugundaba gift amani haibadagi ekoi masi ma angtandi ekoi inspection oina ekoi laksabani ngasi laaba matungda ekoina khangjare apam masida 150 makoi household layamni ekoi chairman atakibagi matungena adubo hojikte 80 household moisda layri adubo makoi gi sidai sida hojik laibase paidigi luribadi men angang singse Myanmar ga makoi gi se क्वाथा खुलगी लंबी सेमी दबगी मायोक्ता क्वाथा विलेज अथॉरिटी ना हयेंदगी लंबी थिंगमगी खोंजंग संगसिनबा लौखिबा फिरेप अदु हंदोकले हाइना क्वाथा विलेज अथॉरिटी की चेरोल मन हाइरी चेरोल अदुना मखा तारिबदी मोरेगी एडीसी ना चटलिबा था असगी मनुंगदा क्वाथा की लंबी असि सेम साबा हौननबा थौरांग पुमनमक लौखटपा लोइरे हाइना थाजबा पिरकपदगी लंबी थिंगमगी खोंजंग अदु हंदोकनबा फिरेप लौबनी हाइरी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ngasi नोमगी ओइबा अवांग नोंगपोके खोंगसत्ता मणिपुर दे इहान हाना थुंगलगनी मदुदा महाकना चाखत थौरांगी प्रोजेक्ट कया संगादुना अतोप प्रोजेक्ट कया अमगी उरे उयुंग तमगदौरी हाइरी मतुंग ताना नरेंद्र मोदी ने सिलसरगी कालीनगर द चतुना रैली अमदा वांगांगनी लाक्लिबा लोकसभा मिखल की कैंपेन सु ngasi असम की बाराक बेली दा हौदोकदौरी
Thailand ki samudra khongbanda nonglei nungsit lakba yabagi akiba leibidagi Thai authorities na ferry service amasung local amadi lam koiba lakba mioi sing sa phagadaba maphamda leihankhre Gulf of Thailand da nong chukibaga official sing na tropical storm pabuk na maram oiduna akanba nong nungsit amasung samudragi irai kangani hairi lisingam ga samapan marfuga mapan gi typhoon Gena Thailand da mioi chamri hena sikhiba adudagi hena kanba yai haina mi painari Thailand gi meteorological department gi tungina thangzani mitalam adugi east coast da yorakani lonina Surat Thani amasung Nakonsi Thamarat province da hena sokani panari Supreme Court na high kre matik saba bench amana Ram Janmabhoomi Babri Masjid lamgi wathok case aduga mari lainana handaki lakliba tarik tara asda order thoktuna hearing karamba kanda oigani haibadu leplagani Chief Justice of India na haibada case ase Ram Janmabhoomi Bharat ki masjid ki matangdani aduna order adu pass tawkhibani Bharat ki khwaidagi wanglaba Wael sang asna mamang October 18 da bench amagi mamangda handaki January gi ahan basayol asda order thokhibaga mangoinana thamkhrabani Marak asida Hindustaba Sangsthan Kiana Chayet Nariba Mapam Aduda Yamna Thuna Ram Laisang Amasanaba Dabi Sutali hearing asi Yamna Maru Oiba Wafam Amani Maramdi Pradhan Mantri Narendra Modi na Hai Kibada Aingi Oiba Tabak asi Lorak Labakanda Ram Laisang asi Sabayagadi Ngasi nungtil phong kiba pause singi maru iba pausing punna muktang khangminasi Ngai pa ki maira PM Narendra Modi na project nipan sangaram bagaloina na project mari jatra hulamle NDA sakana awang nopok lamnamda akhana mieng sangli PM Prime Minister na state asida lakli basi Manipur miyam gi layok fabani Chief Minister N Biren Pravesh Sanam misigi mayokta miyam na wakat inform sa thakre general strike amasung total shutdown na mahu sagi punsida akaiwa pikre Passenger puba gari sing sena khidrabasu BJP ki phiran thetuna mi hondok honjin tongnaki Kangla pau pung khari khongchatta Imphal da laklam khiba Pradhan Mantri na lupa crore 35 rom gi project sangaram le NE khumang yang sangsilli hau khiba sarkana Manipur bu Delhi dagi lathok halamle Modi Pravesh Sanam misi mayokta protest tokre news reporting course pangthok kadori pandam lalawu singi toten shutdown marakta PM Narendra Modi Imphal thunglakre Project Nipan Sangaramle, Project Marina, Urep Yung Tonglamle. Manipur lenga ki go to village, go to hills, Leibaki Miyam na Pamnari, Modi. KNA, KNO gi Kedar Karna, Satabathongni, UKLF. Pompugatay Laksuba, Samput, Fenit, Lisingani Tarampal, Pangthokre, Mapugi Kusemda, Singnava Fate, Ningtho. Aroibada Moroiba Pau Amukhana Pizari. Pung kharagi khongsatta Imphal da lakhiba Prime Minister Narendra Modi na project nipan sangaba ga loina na atopa project mari na ure uing tamlamle India sarkar na awang nongpok lamdam da akhanna ba mityang sangli haina Prime Minister Narendra Modi na Manipur gi miyam da haikre Amadi Prime Minister gi khongsat loikraba matung Imphal City manungda Sakang da basingna yum amada bom lang singduna pokhai hankre Ngasigidi Manipuri pau matang sloisinjare midyang tabiriba punamapu amohna khurumjare